Mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya, aho tugiye kugaruka ku bikomeje kuvugwa cyane ku butaka bwa Kongo. Ni byinshi isi n'amahanga bikomeje kugarukaho, cyane cyane ku bitero bikomeje kugaragara mu mujyi wa Goma. Isi n'amahanga bongeye guhaguruka, ni nyuma y'uko FARDC iri kugenzura ibice bitandukanye bya santere ya Masisi. Ni amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru bikomeye birimo na RFI, ingabo z'u Burundi, FDNB, abafatanyabikorwa babo bakomeje gukora operasiyo zikomeye kandi ziganisha ku ntsinzi. Ni imirwano rero ikomeje kumvikana mu mujyi wa Goma, urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya rukaba rukomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Ku murongo wa telefone nitabaje mugenzi wanjye kugira ngo tubane gatanu ku kandi atubwire byifashe bite mu bice bitandukanye rero ahakomeje kubera imirwano ndetse n'isi muri rusange, aho mu mujyi wa Goma umuriro wongeye kwaka kuri iyi genekerezo y'itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni imirwano rero ikomeje gusakiranya impande zombi. Rero tukaba twifashishije mugenzi wacu kuri telefone, icyo ngusaba ni ugukomeza kubana natwe tugakanda like ukatwereka ko turi kumwe, share mu nshuti zawe, nyagasani aguhe umugisha utagabanyije. Nyemerera tuze kugaruka no ku nkuru ivuga ko abayobozi bakuru ba Wazalendo baheruka kurwana bagejejwe imbere y'ubutabera. Byose tugenda tubigarukaho, gusa icyo ngusaba nicyo ni ugukanda sabone, kibuka like, share, comment kugira ngo dukomeze tubane gatanu ku kandi. Benshi avuga ko rero abayobozi bagaragajwe ari abayobozi bo kugira ngo bereke isi n'amahanga ko FARDC itari mu bikorwa byo gufatanya na Wazalendo mu kurwana, ariko mu by'ukuri imirwano irakomeje cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, Makobara ya kabiri ndetse no mu mujyi wa Goma. Ibitero bikomeje kugenda byumvikana umunsi ku wundi. Tugiye kubigaruka ko twifashishije mugenzi wacu ku murongo wa telefone yamaze no kuhagera. Bwana munyamakuru, aka kanya byifashe bite, imiripuko imizite mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma? Yego, urakoze cyane. Ngira ngo nk'uko ubibutse bwana munyamakuru, ibintu byongeye guhindura isura, kuko muri kano kanya tuvugana bwana munyamakuru, imirwano irakomeje cyane cyane mu mujyi wa Goma, cyane cyane mu muhanda Sake Goma. Ahangaha niho hakomeje kubera imirwano. N'ubu ngubu niho ndi muri aka kanya, imihanda irafunze cyane cyane iva mu mujyi wa Goma yerekeza muri Sake, kuko niho ari kubera imirwano imbunda nini ndetse n'intoya byongeye kumvikana. Ndetse yaba mu muhanda ndimo gucamo bwana munyamakuru muri aka kanya, imirambo myinshi ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho. Ngira ngo ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo. Abantu benshi bakomeza kuvuga ko ingabo za M23 ibi bitero bikomeje kugabwa mu mujyi wa Goma, n'ubundi birabasiga bamaze barekura kano gace. Bwana munyamakuru, abantu benshi bakomeje kuvuga bati n'ubundi ino mirwano iri gushyira ku iherezo izi ngabo za M23, kandi koko ibintu niko bimeze, kuko muri aka kanya turi kuvugana ingabo za M23 bamaze kuba bazikubita inshuro, kuko bwana munyamakuru yaba ibikorwa bigiye bitandukanye biri kubera hano mu mujyi wa Goma, n'ubundi birasiga izi ngabo zikomeje kugenda zitsindwa runo rugamba bwana munyamakuru. Kandi koko wanareba uburyo ki bikomeje kugenda bihagara, cyane cyane ubwo ndavuga abatuye hafi Sake. Urabona ko nabo abaturage benshi bamaze kubona ko ingabo za FARDC n'ubundi uduce ziri kugenda dufatwa cyane cyane n'ingabo za FARDC, biri gutanga rero isura nziza cyane cyane, kuko barabizi neza ko ingabo za FARDC uduce ziri gufata amahoro n'umutekano bwana munyamakuru nibyo biri kugenda biharanga. Kugira ngo hano mu mujyi wa Goma abaturage bwana munyamakuru ni benshi, bakomeje guhunga urugamba, abandi bakomeje kugenda berekeza cyane cyane ku mupaka wa Rubavu, kuko muri aka kanya Sake Goma uyu muhanda bwana munyamakuru uri kugaragaramo abasirikare benshi b'ingabo z'abarundi ndetse n'abasirikare b'abafatanyabikorwa ba FARDC. Urumva ko bwana munyamakuru n'ubundi bikomeje kugenda bihindura isura. Ubwo ndavuga ku ruhande rw'ingabo za M23 zikomeje gutsindwa runo rugamba bwana munyamakuru. Yego, hanyuma ibitero mu mujyi wa Goma hari kumvikana imbunda nini ndetse n'intoya muri iki gitondo. Hari kumvikana iki by'umwihariko mu mujyi wa Goma? Abadukurikirana bakeneye kumenya aka kanya ishusho ihari.
yego nk'uko nakomeje kwivuga bwana munyamakuru, imbonane ndetse n'intoya biri kumvikana ngo bimwe na bimwe bwana munyamakuru niba n'ubyansabye kujya ku ruhande cyane cyane kugira ngo tube twavugana, kuko no mu kanya gatambutse bwana munyamakuru no mu mujyi wa Goma hari ibisasu byarashwe cyane cyane mu bikorwa by'ubucuruzi, ngira ngo amazu menshi mu mujyi wa Goma akomeje gushya cyane cyane. Rero bwana munyamakuru, ibi bitero n'ubundi benshi bavuze ko byakomeje kugenda binasahurwamo cyane cyane bwana munyamakuru, urumva ko ari ibintu bitoroshye, ari ibintu bigenda bibabaza, kuko ubu ngubu ibikorwa by'ubucuruzi ntabwo byifashe neza, cyane cyane ntabwo biri kugenda neza kuko birafunze. Yaba bwana munyamakuru, abaturage benshi urabona ko ubuzima bwahagaze cyane cyane mu mujyi wa Goma. Urabona ko ingabo za FARDC zafashe hasi hejuru, ari nako bwana munyamakuru ubu ngubu tuvugana inzu zigiye zitandukanye zakorerwagamo ubucuruzi hafi y'umujyi wa Sake muri aka kanya zikaba zamaze kuba zitwikwa n'ibisasu bikomeje kugenda bigwa kuri izi nyubako. Urumva ko rero n'ubundi yaba abaturage bakomeje kugenda babirenganiramo, ndetse ikiremwamuntu muri rusange hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana munyamakuru nako bitifashe neza. Ngira ngo bwana munyamakuru, hagaragaye no gusahurwa, reka mbivuge gutyo, kuko ingabo zatwirwaneho zahise zirara mu nzu z'abaturage mu mujyi wa Goma. Urumva ko bakomeje n'ubundi byakorwa bitari byiza, nubwo FARDC ikomeje gukora akazi katoroshye bwana munyamakuru. Yego, muri aka kanya abaturage baba bari kugenda mu buzima busanzwe, cyangwa wenda hari ikindi kimenyetso kigaragaza ko bashobora kuba nabo wenda bafite icyo bari gukora kugira ngo badakomeza kwicwa umunsi ku wundi? Bwana munyamakuru, abaturage bo muri aka kanya bakomeje guhunga ari benshi, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze. Ngira ngo yaba bwana munyamakuru, urumva ko abaturage bo bakomeje kugenda bahunga runo rugamba, kuko izi mbunda cyane cyane ziri kuraswa hano mu mujyi wa Goma, uri gusanga bwana munyamakuru ziri kugira ingaruka mu bice bituwe n'abaturage, cyane cyane werekeza muri Sake. Urumva ko rero n'ubundi bwana munyamakuru uri gushyira ku iherezo ry'ingabo za M23, gusa muri aka kanya ubuzima busanzwe cyane cyane ku baturage bwo bwahagaze, kuko nibwo ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze. Muri aka kanya abaturage bari kugaragara bwana munyamakuru ari benshi bakomeje kugenda bahunga, kuko ubu ngubu tuvugana bwana munyamakuru habarurwa ingo zigera muri 7 zamaze kuba zigwaho ibisasu by'umurengera by'ingabo za FARDC, cyane cyane biri kuraswa ku ngabo za M23. Ingabo za M23 bwana munyamakuru zakomeje guhungira mu bice bituwe n'abaturage. Ibi rero n'ubundi bikaba biri gutera impungenge cyane cyane abaturage. Ngira ngo muri aka kanya tuvugana, yaba mu muhanda bwana munyamakuru, ndimo ndibonera imirambo myinshi ingabo za M23 ndetse na twirwaneho. Urumva ko n'ubundi ibirwana biri kuba cyane cyane biri guhuza impande zombi, n'ubundi gushyira ku iherezo ry'uko izi ngabo za M23 n'ubundi gutsindwa runo rugamba bwana munyamakuru ariyo shusho iri kugaragara. Ubu ngubu ibikorwa by'ubucuruzi rero birafunze, ndetse ngira ngo abaturage benshi bakomeje guhungira ku mupaka wa Rubavu, ndetse bakomeje kugaragaza cyane cyane akarengane kari kubakorerwa bwana munyamakuru ku ruhande rw'ingabo za M23 zitari kura byoroshye, bikaba biri guteza umutekano muke bwana munyamakuru. Yego, ni nyuma y'uko M23 yatangaje ko ngo indege nto zitajyamo abapilote zizwi nka drone zo ku ruhande rwa leta zarashe kuva mu rukerera rwo kuri iki cyumweru no ku wa mbere mu gace ka Karingi muri Minembwe, zikica abaturage. Umuvugizi w'iryo huriro Alliance cyangwa Alliance Forever cyangwa se M23 Alliance bagize bati, uyu ni Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga rwe rw'X ko izo ndege z'ubwiyahuzi
kamikaze zibasiye abaturage ngo zirashe buhumyi mu bice by'abasivile, nyamara benshi bavuga ko ari inyeshyamba z'umutwe wa M23 zizahungiye. Kongeraho rero ko izo drone zoherejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye akaga aho zasenye amazu y'abasivile zica abaturage b'inzirakarengane. Kanyuka ntiyatangaje umubare w'abaturage bamaze guhitanwa n'ibi bitero byatangiye saa 11 z'igitondo kuri uyu wa 16 n'uwa 17 muri iki gitondo Werurwe. Gusa agaragaza ko ibi bitero byongereye ubukana aho ibikorwa by'ubutabazi bitandukanye bitari gukunda kuko amabombe akomeje kwisukiranya. Ashinje rero ibitero bikorwa buhumyi n'ingabo za leta bigamije kwica ngo abasivile no guhonyora amategeko mpuzamahanga n'ibikorwa by'ubutabazi. Ati bagaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa butitaye na gato ku buzima bw'abaturage bw'abasivile, ariko nanone leta Patrick Muyaya bagatangaza ko ikora ibikomeye kugira ngo irinde abaturage, ahubwo M23 yo kugira ngo ibone uburyo yiregura ihungira mu baturage bakayikurikiraho n'amabombe ikagenda ibeshya rero ngo ni FARDC iri kurasa buhumyi. Kanyuka avuga ko M23 idashobora kwihanganira ubu bwicanyi bukomeje kwirengagizwa n'imiryango mpuzamahanga, ahubwo ikomeza kugaba ibitero ititaye ku by'agahenje. Igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo nacyo batangaza kuri ibi bivugwa na M23, bavuze ko ibyo ari ibinyoma byambuwe ubusa. FARDC kandi ikomeje gukaza ibitero bya drone ku barwanyi ba M23 no ku baturage bigamije kwigarurira ibice byambuwe mu bihe bitandukanye. Iby'ibi bitero bya drone byashimangiwe na Depite Willy Mishiki Buhini uherutse kwemerera TV5 Monde ko leta ariyo yagabye igitero ku mujyi wa Goma cyaguyemo Umufaransa-kazi Karine Bousseti. Rero bikagaragaza ko n'ubundi mirwano hano ku butaka bwa Kongo izakomeza gukara. Mu by'ukuri bwana munyamakuru, ibitero byongeye no kumvikana. Reka tuve mu mujyi wa Goma twerekeze Minembwe. Ibi byo bifasha iki cyangwa se ibitero birasiga iki? Yego bwana munyamakuru, ibitero n'ubundi birasiga ingabo za FARDC zikomeje kwigarura uduce tugiye dutandukanye, kuko muri aka kanya ishusho ihari bwana munyamakuru ni uko ingabo za M23 muri Minembwe naho zikomeje gukubitwa inshuro, kuko ngira ngo no mu ijoro ryashize ingabo za M23 zapfushije abasirikare benshi, ndetse imirwano yabereye muri Minembwe cyane cyane hafi y'imisozi ya Karingi ndetse no mu bice bituwe n'abaturage b'Ikarenge. Bwana munyamakuru, naho hagaragaye abaturage babarurwaga bagera muri 62 bamaze kwasiga ubuzima, n'ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa Twirwaneho zakomeje kugenda zitakaza ubuzima. Urumva ko rero bwana munyamakuru, n'ubundi ibi bitero shuma biri kugenda bigaragara, n'ubundi biri gusiga izi ngabo za M23 zitakaje. Benshi rero bwana munyamakuru bayifuza ko izi ngabo zayoboka inzira z'ibiganiro, ndetse ibi bikorwa bikomeje kugenda bigaragara, cyane cyane abaturage bakomeje kugenda bagwa muri ino mirwano kandi idafite byinshi bwana munyamakuru ivuga kuri ingabo za M23, kugira ngo murabizi neza ko bamaze kuba batsinga urugamba, ahubwo bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bitari byiza, ndetse no kuba bakomeje guteza ibyago mu baturage bwana munyamakuru. Yego, hanyuma imbohe zagaragaye Minembwe ndetse mu mujyi wa Goma ndagira nazo zigarukeho. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo muri Minembwe hagaragaye imbohe ku ruhande rw'ingabo za M23 bamaze gufatwa ubwo bategeragezaga kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage, ariko iyo ingabo za FARDC zaje kwitwara gitware, reka mvuge gutyo, kuko iyi ngabo za M23 zagabye ibitero mu duce tw'Ikarenge. Angana agace bwana munyamakuru kagaragaramo ingabo z'u Burundi, FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Rero muri aka kanya bwana munyamakuru, ibitero shuma byagiye bigaragara byagiye n'undi bisiga ingabo za M23 bamwe bataye intwaro, abandi bafatirwa ku rugamba,
kuko muri aka kanya yaba ingabo za twirwaneho zikomeje kugenda zifatwa mu duce tugiye dutandukanye, ndetse kugira ngo n'uduce bakomeje kugenda hagabamo ibitero ntabwo biri kubahira, kuko muri aka kanya bwana munyamakuru habarurwaga ingabo zisaga 200 zamaze gufatirwa ku rugamba, zivanzemo twirwaneho ndetse n'ingabo za M23, nyuma y'uko rero bari bamaze kuba bagezwa mu misozi ya Karengi bwana munyamakuru, kugira ngo rero bakomeje rero kugenda bagaragaza ishusho itari nziza, ngira ngo hagaragara ubusahuzi mu duce dutuwe n'abaturage. Ibi rero n'ubundi bwana munyamakuru byatumye n'ubundi ingabo za FARDC zishyiramo imbaraga, hanashimirwa ingabo z'u Burundi zakoze akazi katoroshye bwana munyamakuru. Ingabo za FDNB zongeye gukora akazi katoroshye, ndetse si n'amahanga byo bakakomeza bavuga ko imirwano ikomeje kugaragara iteye impungenge cyane. Abenshi bati rero imirwano ishobora kuzasiga umugani cyane ku butaka bwa Kongo. Tugana ku musozo, ni icyo wavuga kuri ibi bikomeje kubera ku butaka bwa Kongo muri iyi mirwano n'undi ikomeje kugaragara? Ni iki gishobora gutuma ino mirwano ihagarara? Benshi bavuga ko ntacyo usibye gukomeza guhatana no gukomeza kurwana ku mpande zombi, kuko amakuru atugeraho yemeza ko imirwano n'undi ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Wowe ibi bintu bibona gute? Yego bwana munyamakuru, njyewe uko mbibona cyane cyane muri ino mirwano ndetse nabo tugenda tuganira impumeko y'abaturage ndetse n'ibindi, bwana munyamakuru, nuko izi ngabo za M23 muri kano kanya uretse kuba ziri guteza ibyago mu baturage, ndetse ngira ngo ibice byinshi bituwe cyane cyane n'abaturage byagiye bigaragara ko bigenzurwa n'ingabo za M23 muri kano kanya. Rero bwana munyamakuru, n'ubundi ingabo za FARDC zatatse mu duce twose, ngira ngo ingabo za M23 zakomeje gutakaza uduce tugiye dutandukanye, yaba muri Rucuru, Goma ndetse n'ahandi hari kugenda hagaragara n'ubundi ibitero bigaragaza ko n'ubundi isaha ku isaha izi ngabo za M23 zirava mu duce tugiye dutandukanye. Nyuma yo kurekura Uvira rero bwana munyamakuru, n'ubundi zino ngabo zikomeje gutakaza uduce tugiye dutandukanye cyane cyane tw'ingenzi. Ngira ngo murabizi neza ko yaba muri Makobora, yaba muri Uvira, yaba mu nkengero zaho, n'uduce rero n'ubundi twari tuvuze byinshi kuri izi ngabo za M23. ngira ngo rero murabizi neza ko zikomeza gutakaza abasirikare b'ingenzi bo ku ruhande rwa M23, ngira ngo bakomeje gutakaza abajenerali bagiye batandukanye benshi. Rero bwana munyamakuru, tuganira n'ubundi bavuga ko izi ngabo zakabaye zibuka inzira ibiganiro kurusha uko zakomeza inzira z'imirwano bwana munyamakuru. Yego, n'ubundi ni ibitero bikomeza kugenda bigaragara muri ibi bice bitandukanye by'umujyi wa Goma, ndetse ubuzima bw'abanyekongo bukaba bukomeje kujya mu kaga kubera iyi mirwano. Isi n'amahanga rero bose bahaguruka bavuga ko iyi mirwano ikomeje kugaragara y'ibitero bya drone bitibasira gusa abasirikare, ahubwo ngo byibasira n'abaturage. Ibyo rero benshi bagenda bigaruka bavuga ko hakwiye gufatwa izindi nshingano, hakwiye gufatwa izindi mbaraga kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Ese ni igiki kiri buze gukurikiraho? Byose turagenda tubigarukaho mu nkuru zacu zitaha, turebe tuti ese imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo iraza gusiga iki, nyuma y'uko Goma abayo bakomeje kugenda bagaragaza ko biteguye gukora ibigo kugira bafate ibice bitandukanye. Ni nyuma y'uko Kiruku na Sake imirwano naho yakomeje, ni ibitero n'ubundi bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage rero amateka yakomeje kwisubiramo mu mujyi wa Goma, aho bavuga bati ingabo za FARDC zongeye kugota ibirindiro by'umutwe wa M23 biri mu marembo y'umujyi wa Goma. Rero benshi bakavuga ko nabyo bishobora kuba icyo twakwita inzitizi y'uko imirwano ishobora gukomeza gufata indi ntera. Ndagushimiye kandi nkwifuriza kugira ibihe byiza, we dukomeje kubana, dukomeze tubane muri update zitandukanye. Nyaboneka ukora like nyinshi, like ni ikintu cy'ingenzi tugusaba gukora nyaboneka, kuko biduha motivation gukomeza gukora ibyiza. Ariko tubonye rwose mwadukurikiye ariko ntimutange like, tucika intege kandi mukabibona. Rero turasaba muduhe ubufasha, like
muzigaragaza ari nyinshi cyane, share nyinshi na comment. Turabakunda kandi tubifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro byiza tubana umunsi ku wundi. Munyemerere mbashimire, ariko nanone dukomeze tubane, mujye muba aba mbere ku makuru tugenda tubagezaho mu bice bigiye bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyagasana duhana umugisha kandi mukomeze muhahe muronke, Nyagasana haze imirimo y'amaboko yanyu. Ndabashimiye kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Nawe umunyamakuru ngushimira. urakoze cyane nawe ugana umunyamakuru.